O'sh shahridagi tez yordam markazi yangilanadi. Hozirgi eski binoni buzish ishlari boshlandi. 1932-yili qurilgan bino eskirib, avariya holatida ekani ma'lum qilingan edi. Bundan 94 yil oldin markaz hashar yo'li bilan qurilgan. Deyarli bir asr turgan obyekt 2017-yili avariya holatida deb topilgan. Biroq hamon masalasi hal qilinmagan. Aprel oyida davlat rahbari Sadir Japarovning O'sh aholisi bilan uchrashuvi chog'ida mazkur muammo ko'tarilib, vaziyat oydinlashtirilgan. Shu asosda O'sh shahriga yangi markazini qurish uchun prezidentning barqarorlashtirish jamg'armasidan mablag' ajratildi. Bu yil shu ümitimiz shu Qirg'iz Respublikasining prezidenti Sadir Japarovdan qaldi ümitimiz. 2026-yilning 10-aprel kuni O'sh shahrining eli bilan jolukkan vaqtda bizning zavxozimiz shu masalani ko'tarib aytdi. Biroq prezidentimizga rahmat, masalani o'rnida chechib o'zining demirchilik fondi orqali qurib bergan bo'ldi. İmaratımız burada bir etajlı imarat bo'lgan bo'lsa, hozir zamon talabına loyiq 2 etajli imarat ichida barliq shartlar bilan qurib beradi. Loyihaga ko'ra yangi binoda tibbiyot xodimlari uchun qulay sharoitlar, shuningdek dispetcherlik markazi, tez tibbiy yordam xizmati va dam olish xonalari yaratiladi. Bundan tashqari tez tibbiy yordam mashinalari uchun yopiq avtoturargoh ham bo'ladi. Жерде отырасың, мұрын бұл жерде коридор болған, яғы ремонт болғанына байланышты азыр шундай шартта иштеп атабыз да. Бұл жерлерибиз мен иштегениме бир 15 жыл болду. Мұрын нашы жерибиз азыр ошондон бери оңдоп сыздаганбыз. Мына жерде өрүк болчу эле. Өрүк болуп, оларды алып, анан кичине заманбап кылалы деп ушундай кылып оңдоп түзөп эле келатабыз. Жамабыз кайра эле мынандай болуп атат. Ошон үчүн кече ошо жетекчи немеге ажыбызга кайрылганыбыз ошол болду. Жамасак деле кайра болбой атат да, мына көрүп атасыңар. Азыр мына эме кылдыкпы? Мына неме кылдык. Мунун ичинен дубал көчүп, кайра тээп чыгып атат бул жагыначы. Тээп чыгып, арга жок да, эч арга жок. Сырыштанат, өздөрү ооруп калып атат, дарыгерлерибиз кайра өздөрү ооруп калат. Сызданчы сырыштан өздөрү ооруп. 20-я бригада поехали. Tez tibbiy yordam markazini yangilash birinchi navbatda xodimlarning ishini osonlashtirib, bemorlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish sifatini oshiradi. Bugungi kunda O'sh shahar tez tibbiy yordam xizmatida 64 ta guruh ishlaydi. Kuniga 200 tagacha qo'ng'iroq qabul qilinadi. 3 диспетчерибиз бар. Мурда зданиябыз тар болчу, ыңгайсыз болчу. Себеби бири-биринин сөзүн азырын так ошондой эле бири-бирине мешать этип сөздөрүн вызовто алып атканда бири-бирине мындай неме келтирет да, жолтоо келтирет. Кийин бизге эгерде жаңы здание куруп берсе, мындай отдельно отургузуп, текшелер менен мындай барьер кылып берсе, ошону дагы жакшы болот да. Вызовтар да жакшы алат. Анан чоң просторный зал болсо жакшы болот. Андан кийин экраныбыз болсо чоң. Ошол бригадаларыбыз кайсы жерде жүргөнү көрүнүп турса, картасы менен ошол дагы бизге аябай жумушубузга жеңилдик берет да. Hozirda eski binoni demontaj qilish ishlari boshlandi. Yangi 2 qavatli shoshilinch tibbiy yordam markazi yil oxiriga qadar qurib bitkazilishi va foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Umida Mirzabayeva, Nurjamol Barg'ibayeva, Azam Buzrikov, O'sh.